Ćao, ja sam Ivana, a vi gledate Click Show, emisiju koju snimamo svakih godinu i po dana. Šalim se naravno, sada nas možete gledati u redovnom terminu, zahvaljujući sjajnoj ekipi iz Manije i Pro Interu. Gledajte nas svakog petka od 18:20 na alternativnoj televiziji. Vama naravno hvala na podršci koju ste nam pružali u ovih godinu i po dana i nadam se da ćete se družiti s nama u narednim epizodama. Ne znam za vas, ali ja svaki put kada kupujem neki komad hardvera obavezno provjerim sve recenzije na internetu. Da ne biste vi trošili svoje vrijeme i novac, Karlo je za vas potrošio svoje vrijeme, novaca i napravio je recenziju. Pa pogledajte. Ja, pošto sam inače gamer, tako da vjerujem da sav hardver se radi isključivo zbog gaminga, ali ga to ljudi zloupotrebe kasnije za neke druge stvari za koje njima trebaju. MS, mehanička gaming tastatura. MS je inače poznat kod nas kao proizvođač, pa ajmo reći upitnog kvaliteta, ali samim tim, shodno tim i relativno dobre cijene. Inače za gamere koji tek počinju da rade, ovo je dobra stvar i radi se o tastaturi koja za cijenu koju nudi poprilično dosta stvari. Sad ćemo malo otpakujemo ovo da vidimo šta ima tu. Neko standardno pakovanje tastatura. Tastatura. Tastatura je mehanička. Šta znači mehanička tastatura? Malo sklonimo. Mehanička tastatura je, za razliku od standardnih tastatura koje mi inače najčešće koristimo, vraćena nazad na neke stare postulate tastatura koje su imale i pisaće mašine. Najčešće se mogla vidjeti kod onih električnih pisaćih mašina, to su stvar te takve tastature. Vremenom su bile odbačene, međutim ta tehnologija kako je uznapredovala i sad su na kraju krajeva gameri došli do toga da im trebaju takve tastature zbog brzine odziva, zbog lakoće upotrebe dugmada i svega ostalog. Postale su skupe i postale su sve više i više upotrebljivane od strane gamera, a sad u zadnje vrijeme koriste ljudi koji puno kucaju zbog brzine kucanja i svega ostalog. Radi se o najobičnijim tastaturama, samo je faza u tome što prilikom onog stiskanja dugmeta koristi se mehanički, nema više onih gumenih silikonskih fazona koji su pravili kontakt, nego se mehanički pravi kontakt na montažnu ploču. Ovo ćemo malo uključiti da vidimo šta je radi. Tastatura poprilično ovako zanimljiva, svijetli, ima nekih raznih boja, fazona, kad se stisne onda nešto još dodatno radi. Znači, poprilično zanimljiva tastatura i kao što rekoh, poprilično cjenovno upotrebljiva, znači za nekih 100 maraka dobijete mehaničku tastaturu. Inače, veći i bolji proizvođači imaju bolje tastature, bolje komponente inače imaju i skuplji su. MS kod nas daje neke budžet varijante toga koje radi poprilično dobro. Manjkavost ovih tastatura je zvuk. Zvuk je takav da jednostavno svojim ukućanima pravite haos, pogotovo kad igrate ili koristite tastaturu za bilo šta u nekim noćnim uslovima ili kad je gluvo doba, onda vas čuje komšija i njemu smetate da spava, da ne znam šta radi. To je otprilike to. Što se tiče standardnih nekih fazona koje tastatura ima, znači 104 mehanička tastera, 12 multimedijalnih dodatnih tastera, imaju razne efekte boja, koje kakve, kabel je poprilično kvalitetan, ovo što bi ja rekao gurtna, prošiven, znači jako dobra stvar. Gamer generalno vole ove tastature, prvenstveno kad dođete na veliko takmičenje one su cool, ali generalno utiče na to zato što ima jako dobar respons prilikom stiskanja dugmića. Jednostavno je prirodnija nego dosadašnje tastature koje su se koristile. Jednostavno daju bolje performanse. Kod gamera to je jako bitno, pogotovo na nekom kompetitivnom nivou gdje svaki milisekund se broji, gdje svaki klik je bitan. Mehaničke tastature jednostavno odnose prevagu u odnosu na bilo što drugo. U suštini, ova tastatura je jako dobar komad hardvera, pogotovo za budžet korisnike. Kad kažem budžet korisnike, mislim na gamere kojima jako je bitno da dobiju dobar respons, da dobiju mehaničku, da dobiju upgrade svoje opreme, ajmo tako reći. Jako bitno da pazite da ne bi ljudima u okruženju smetalo njihov mehanički zvuk, jednostavno nekima to zna biti iritantno.
Ljudima koji ne koriste previše tastaturu, kojima je svejedno da li tipkaju po tabletu ili po tastaturi, definitivno nije za njih. To je to za ovaj put. Vidimo se u narednoj emisiji. Iduću priču vam donosimo iz jednog zaista zanimljivog i cool mjesta. Naime, kada sam išla tamo, taksista me pitao šta je to RoboKids. Ja sam mu rekla da je to jedno jako zanimljivo mjesto gdje klinci mogu da na inovativan način uče zanimanja budućnosti. Nalazimo se u RoboKids centru Banja Luka koji je sa radom počeo prije 3 mjeseca. Do sada smo uspješno izveli 2 generacije, odnosno 7 kurseva na različite teme. Osnovna ideja našeg edukativnog centra je da popularizujemo tehničke nauke, odnosno da motivišemo što više mališana da počnu da se bave robotikom, programiranjem, dizajnom, 3D printom, digitalnom fotografijom i tako dalje. Ja zamišljam svemir kao da je beskonačni prostor. U njemu možemo da istražimo mnogo stvari, kao druge planete, crne rupe da li postoje, na planete koje ljudi ne mogu da žive ni da budu na njima. Možemo da pošaljemo rovere koji su dizajnirani da istražuju tu planetu. I sve što istraže pošalju na planetu Zemlju. Mjesta koja ne možemo mi da dođemo, možemo napraviti specijalne robote koji odvedemo raketom bez pilota i onda taj robot pretraži tu planetu. Ja bih da na RoboKids sada programiram i napravim nekoga rovera koji će moći da istražuje neka mjesta gdje ja, na primjer, ne bih mogao da dođem. Ako sam preveliki da mogu da pošaljem rovera da vidi u to malo mjesto. Negovi du radionica koju ja držim. Djeca kroz igru uče razne teme iz života kao što su vulkani, prirodne nepogode, nešto zanimljivo o životinjama. Nakon toga slažemo robota vezano za tu temu i programiramo ga pomoću zanimljivih ikonica na računarima. Ti roboti kasnije nešto rade u zavisnosti od te teme koju smo obradili. Za sve informacije o RoboKids radionicama možete saznati na internet stranici www.robokids.xyz, na Facebook stranici, kao i putem mobilnog telefona, a i na adresi na kojoj se mi nalazimo. Znači, djeca imamo mogućnost da posjeti 1 ili 2 časa bilo kojeg kursa, da vidi da li im se to dopada ili ne. Ako im se dopada, mogu da nastave da pohađaju taj kurs. Osim trenera na koje smo jako ponosni, tu je i oprema. Trudili smo se da svi naši polaznici imaju setove koji im trebaju za rad, unapređenje i jednostavno da budu sa svih strana potpomognuti, da li podrška profesora ili opreme. Ono što bi svakako još i naglasilo su pametne table. Po mojim saznanjima trenutno smo jedini edukativni centar u Republici Srpskoj koji ima pametne table, takozvane Smartboard, koji smo inače dobili uz pomoć kompanije ProInter i dječice su zaista jako zainteresovane za rad na ovim tablama i ja ću vam i pokazati kako ona zapravo funkcioniše i šta je čini tako posebno. Ovo je dakle naša pametna tabla koju dječica jako vole, naročito kad dođu na Lego. Oni zapravo najviše vole da crtaju i da se igraju, ali tabla po sebi ima zaista funkcije koje mogu najviše da pomognu treneru, odnosno predavaču. Tu imamo kameru koja može da snima kompletan čas, naročito je zgodna za propuštene časove, odnosno ukoliko polaznici nisu u prilici da dođu da prisustvuju času, mi snimamo sva predavanja i možemo vrlo lako roditeljima da pošaljemo na mail. Takođe, bilo šta što se radi u toku jednog časa, nastavnik može da prezentuje, znači vrlo jednostavno, rukom, ne znam,
ovom olovčicom. Isto tako može, ukoliko je nešto pogriješio, vrlo brzo da obriše. I ono što je interesantno, što djeca jako vole, to je što mogu da se mijenjaju boje. Isto tako, sve što se uradi može da se snimi vrlo lako. Evo sad ću vam pokazati. RoboKids i onda idemo na sve table i znači može da se prati od početka do kraja kako je izgledao jedan čas. Evo, idemo sad potpuno novi i mi smo jako zahvalni Prointeru koji nas se sjetio i koji nam je, odnosno uz njihovu podršku smo dobili pametne table i ono što imam nešto jako važno da vam kažem, a to je Click Show. Vidimo se. Posebna stolica za posebnu gošću. U goste nam dolazi Dajana Ugrenović koja se bavi e-commerceom. E-commerce predstavlja veoma širok pojam, s tim što danas kod nas pod e-commerceom se podrazumijevaju web trgovine, odnosno bilo kakva vrsta prodaje proizvoda ili usluga putem interneta. Moja uloga u e-commerce svijetu je da natjeram ljude da nešto kupe, a da nisu svjesni toga da su natjerani. U suštini moja uloga je da kreiranje sadržaja koji se odnosi na sadržaj raznih formata, od oglasa do članaka, do samih ideja za videoje, za bukvalno sve vrste formata koji danas postoje i koji se koriste u te svrhe. Gdje crpiš inspiraciju? Kako pokušavaš natjerati ljude da kupe nešto? Pa zavisno od toga o kakvoj se industriji radi, u suštini sam taj postupak je uvijek isti. Prvo krećemo sa istraživanjem, prikupljanjem dovoljno informacija o samom proizvodu ili usluzi. Dalje gledamo šta to radi konkurencija, naravno, i oni su uvijek vječna inspiracija. I pokušavamo te neke teme koje su trenutno trend da prilagodimo, da se to sve objedini u jednu cjelinu koja će biti zanimljiva. Možemo pokušati jedan eksperiment, da ti mene sad natjeraš da ja kupim neki proizvod. Recimo, sad prvo što mi je palo na pamet je proizvod za mršavljenje. Tebi ne treba, moramo nešto drugo. Da li imaš problema sa bolovima u, recimo, leđima ili tako nešto? S obzirom da si neko... Recimo da imaš. Pa idealan način je tu onda predstaviti tvoj život bez bola. Zapravo prvo da te podsjetimo kakva je to agonija kroz koju ti svakodnevno prolaziš, da ti shvatiš da je to stvarno nešto ozbiljno i da to nije normalno, da trpiš. A onda da ti ispričam nešto o tome koliko je lijepo živjeti bez bola, koliko je lijepo ići na plivanje, na rolanje, na razne neke aktivnosti raditi koje su sjajne, da te podsjetim da ti zapravo želiš da budeš osoba koja živi bez bola i na kraju krajeva da ti onda taj neki naš proizvod koji ja sad tu želim da ti prodam, da ti je potreban. Ali naravno, prije samog tog procesa ubjeđivanja potrebno je da ti sa mnom ostvariš takav odnos da mi vjeruješ, odnosno da imaš tu neku lojalnost, što se opet postiže također content marketingom. Stvar je u tome da je prvo najbolje istražiti tu ciljanu grupu. To je najvažnija stvar da ti znaš kome plasiraš tačno tu poruku i kakva ona treba da bude da bi tog nekoga zainteresovao. Sa takvom porukom je lako. Kada već imamo interesovanje tog nekoga, inače sama ta lojalnost je stvar koja se gradi kao i sam brand. A gradi se upravo recimo plasiranjem sadržaja koji je edukativan, koji je korisan, koji je zabavan, koji... Na primjer, ako imamo neki web shop koji nešto prodaje i njemu pridružen blog koji se bavi recimo tom istom temama iz te iste industrije, ako na tom blogu imamo teme koje su odlične, koje pokrivaju, odgovaraju na sva neka pitanja koje korisnici mogu imati, mi zapravo kupca navikavamo da on sam dolazi, mi ne tražimo kupca, već će on tražiti nas, odnosno sam će dolaziti na taj web sajt da traži informacije, a usput možda nešto i kupi. Kada već imamo to povjerenje izgrađeno između nas i kupca, tu je potrebno finesa jedna koja se zove call to action, odnosno poziv na akciju, da naprosto podsjetimo tog nekoga da bi možda mogao i kupiti nešto ili bilo sad šta god da želimo da ta akcija bude.
naprosto kroz taj tekst nekako prirodno mu to nešto preporučiti i objasnimo na koji način može doći do toga. Ti si spomenula da gledaš šta radi konkurencija i mene zanima koje ti alate koristiš, da li koristiš neke alate da pratiš konkurenciju ili jednostavno znaš ko ti je konkurencija pa gledaš šta on rade i koje alate koristiš da kreiraš sadržaj, da istražuješ ključne riječi. Pa u suštini, ja kad istražujem se volim ponašati kao korisnik. Korisnik kad traži informacije on Google-a i bira te neke rezultate koji se nalaze na prvoj, eventualno drugoj strani. Tako da upravo onda meni su relevantni podaci od tih ljudi koji se nalaze na toj prvoj ili drugoj strani. Obično pogledam način na koji rade, kako pišu, vidim neke stvari koje mi se dopadaju ili ne dopadaju, prilagodim ih, izmijenim. Uglavnom, to služi da se nauče neke stvari. Recimo, ako imamo neki web sajt i istražujemo ga, to je neku temu i sad izađe nam kao prijedlog neki web sajt, možda nije loše pogledati, potražiti taj isti brand na društvenim mrežama i vidjeti kako je tamo ponašanje, odnosno kakva im je interakcija, komentari i slično, jer će, na primjer, to dosta reći o tome kakav odnos kupci imaju sa tim brandom. I dati onda neke informacije, da li je taj odnos dobar, nije, da li treba nešto odatle primijeniti i slično. A što se tiče analitike, tu obično imamo neke uopštene podatke od recimo godina, pola, demografije i slično, mada ima dosta podataka i o nekim interesovanjima, tako da to može sigurno koristiti kod targetovanja. Ono što je, na primjer, kod kreiranja kontenta bitno je da na samom početku mi izmislimo taj neki lik koji bi bio idealan kupac i da njemu pripišemo te neke osobine, sve što nam bukvalno može pasti na pamet. I da napravimo što više takvih likova. Recimo, pokušamo prodati jedan neki konkretan proizvod i izmislit ćemo 10 ljudi različitih sa različitim ciljevima, željama, interesovanja, sa različitim stvarima koje ih motivišu, koji su različitih godišta, različitih polova, žive na različitim mjestima i slično. Tako da onda kad pišemo taj sadržaj, možemo, kad smo ušli u dubinu tog našeg potencijalnog kupca, mi možemo znati na koji način da mu se obratimo. Da prilagodimo to i na nekoj toj emotivnoj osnovi i da naprosto ciljamo sve gdje je tanak, da kažem. Ko je u pravu? Klijent, dizajner, Dragan Knežević-Rus. Ali može jedan projekat od mjesec dana da se uradi za 2 sata. Tu su ti neki prvi problem sa klijentima koji vam se može desiti, da je nešto za što treba realno par mjeseci. Klijenti možda svjestan toga, ali eto, računa na to da vi to možete uraditi brže i sa istim kvalitetom. Tu naravno moguće uraditi, ali opet na uštrb onog kvaliteta što smo ga spomenuli. Želje klijenata protiv realnog njihovog budžeta. To je isto slučaj kad klijent dođe sa nekim idejama koje, ne znam, vidio možda nekom hollywoodskom filmu ili slično, ali njegov budžet prosto to u startu onemogućava i rezultat je odmah drugačiji. Fleksibilno radno vrijeme, kad dođeš u 9, a izađeš oko 9 navečer ili 11 sati, to se može desiti ako radite direktno za klijenta kod njega, pa fleksibilno radno vrijeme u početku zvuči kao da možete izaći kada god hoćete ili nešto tako, ali prosto značajno probijanje radnog vremena je najčešće. Kad dizajneru kažeš tebi je to 5 minuta, njemu zapravo treba samo 35 minuta da otvori radni fajl. To je ono što klijent možda koji ne shvata kako proces funkcioniše, misli da svaka promjena u dizajnu i u fajlu, gdje bukvalno 2 klika postoji opcija primijeni klijentovu želju. I onda u njegovim očima to može trajati samo 5 minuta, nećete poslati oko toga da mu dokažete, da u suštini pokažete da to traje puno duže. Kako izgleda multitasking? To opet je situacija kad radite za klijenta u njegovoj agenciji, pa vam paralelno daje više projekata, u njegovog laptopa vam možete rasporediti po tog dana 2-3 projekta. Najčešće će to ići na uštrb sve jednog projekta koji ste dobili. To je nešto na što treba da računati i voditi računa o tome. Znate, mi imamo pravilo 30-90 dana odloženo plaćanje, nije nikakav problem, dobit ćete kreativu onda za 30-90 dana. To opet se slučaj od klijenta do klijenta, da li imate sa njim neku saradnju ili ne, ali prosto ako klijent na početku odmah zavlači sa nekim plaćanjem, možda je to razlog da vi razmislite da li ćete mu isporučiti kreativu odmah na početku ili tek kad on izvrši plaćanje. Ne znam kako to treba da se uradi, ali ću ti reći kako je trebalo da se uradi kad se uradiš. Osim što klijenti često ne znaju šta zapravo hoće, veliki uspjeh i kad znaju šta neće.
opet često ne znaju ni to, već tek kad isporuči neku kreativu, ideju, on će govoriti, eto, ja ni to nisam zamislio tako, nisam mislio te boje ili tako nešto, nešto što bi bilo što im korisnije da su rekli na početku. Najviše volim to frka, trka, panika, pa kao sve hitno, onda 3 mjeseca nema feedbacka. To je isto nešto često što ćete dobiti od klijenta, neki zahtjev da je stvarno nešto bitno, hitno, da se kampanja mora pustiti u roku od par dana i vi izađete u susret, ne znam, noćima i nastavate raditi i nakon toga ili ne dobijete nikakav feedback ili prosto eto kampanja je obustavljena i kao eto, hvala na trudu. Prve komšije našeg klik stana su gejmeri. 4 gejmera od koje su 2 potvrdila dolazak, što znači da možemo imati iduću priču. Kome treba PewDiePie kada imamo naše Karla i Gordana. There's only one person who can get you where you need to go. They call me Mamiya, smartest man alive. That axe you got, you gotta handle her special. I know you're a god. Power of this weapon, any weapon, comes from here. Like discipline, the self-control of the one who wields it. Danas ćemo isprobati, znači, God of War PlayStation 4 ekskluzivu, možda i jednog najvećih pretendenata za najbolju igru 2018. godine. Radi se o igri koja je 5 godina u nastajanju bila, direktni nastavak završetka trilogije, izašla još 2011. godine na PlayStation 3 konzol. Vjerujem da svaki gamer upoznat sa kompletnom, znači, trilogijom God of War-a, priča o Kratosu koji je Spartanac koji ide na put osvete prema grčkim bogovima. Ja razumijem da je većina gaming scene u Bosni i Hercegovini, kompletno u regiji, primarno na PC orijentisana. Međutim, kompletna konzolaška scena sve više i više jača na generalno, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u kompletnoj regiji. Velika je šteta što su ljudi na neki način ograničeni izborom igara što se tiče toga, jer jako njih puno ne zna za God of War, nisu ga uopšte imali priliku isprobati. Pa dobro, oni koji igraju PlayStation obično znaju za God of War, tako da okej, ja sam čuo zato samo što kažeš varijantica na PC, pa onda nisam imao prilike da igram. Kratos je jedna od uz Crasha i šta ja znam, Nathan Drake-a iz Uncharted serijala je jedna od najvećih maskota PlayStationa. I pravo je čudo šta su napravili sad ekipa iz Sony Santa Monike. Dovoljno samo reći da je trenutna ocjena na Metacriticu prosječna 95, da je preko 150 maksimalnih ocjena igra dobila. Konkretno Good Game, isto od domaćih portala, dao je skoro maksimum 9,7 ocjenu. Stvarno radi se o igri najboljoj koju možemo ove godine odigrati do sada. I koju PC igrač, nažalost, ne mogu odigrati. Da, PC nema tu mogućnost da igra se God of War. Zato sam ja i totalno van toga. Ali to je činjenica. Bilo da igraš, bilo da si sam posmatrač, ostaćeš zaljubljen u igru kako god da okreniš. Jer što se tiče režije, tehnikalija, samog gameplaya, stvarno u vrhu što se tiče kompletne gaming scene i kompletne ponude. Za one koji baš nemaju pojma o tome, radi se o single player igri? Striktno single player igri. Jedini izlet u multiplayer imalo je prethodna igra God of War Ascension, koja je ujedno izašla, bila je zadnja igra koja je izašla na PlayStation 3 konzoli. Oni su bili kratko par nekih multiplayer modova, međutim to nije zaživjelo. I to je jedan od glavnih odluka zašto se ekipa iz Santa Monike odlučila da i ponovo isključi taj multiplayer, jer se fokusirala primarno na single player i storytelling da bi napravili stvarno ovo što se napravilo pravo jedno malo remek djelo. Dobro, to je standardna priča za uopšte odnos konzola i PC igrica. Naravno. Velika je prednost taj konzolaški ekskluzivitet, bez obzira radili se o Sonyu, Microsoftu ili Nintendu. Stvarno, svaki od njih ima iznimno jake perjanice što se tiče toga. Eto, Microsoft dovoljno spomenuti Halo serijal ili što ja znam Gears of War. S druge strane, na Nintendu, Super Mario, Zeldu, svima jasno o čemu se radi tu, tako da sve su to igre koje ne možemo igrati na PC-u, nažalost. Ili moguće neke starije verzije putem nekih emulatora ili sad nekih live streaming servisa. Međutim, za takve stvari ili vam je potreban iznimno jak računar ili ultra brza veza koja je još uvijek kod nas rijetkost, tako da najbolje rješenje je konzola, igra i uživanje što se tiče toga. Čisto da vidiš o čemu se radi. Apsolutno. Ja sam inače što se ovoga tiče totalni noob.
jer igram, ponajviše igram PC igre. Tako da u suštini kontroler je tako osmišljen da sa 2 analogne palice simuliraš miša. Lijeva je za kretanje, desna je za rotaciju kamere. Ostatak, znači, kontrola je uvijek jednako i dobro raspoređen, tako da vrlo lako je se prilagoditi cijeloj priči. Bez obzira radi li se o napadu, odbrani, jednostavne su funkcije, tako da kratak period prilagodbe je potreban. Inače, ljudi koji su igrali God of War, svi su govorili da u principu vrlo jednostavno i intuitivno. Činjenica u tome što su napravili potpuni zaokret s ovim novim God of Warom. Prvenstveno što se tiče dizajna, prethodne su imale statične kamere. Kompletan God of War serijal uvijek je bio prepun tih scena, što ja znam, na WTF, što se kaže, super napucanih borbi, koreografije, brutalnosti. Sa prelaskom na ovu konzolu napravili su potpuni zaokret. Znam što su priču malo izmijenili, koja je sad znatno pitomija u odnosu na prethodne igre. Čisto za kraj emisije daću ti još malo palicu da probaš ovo. A za iduću emisiju pripremit ćemo neku novu igru koju ću predstaviti, malo kraći, ali opet detaljni izvještaj s E3 sajma koji se očekuje iduće sedmice. To bi bilo to za ovaj put. Vidimo se idući petak. Sve komentare, predloge i sugestije pišite nam na Facebook ili Instagram. Možete se i pretplatiti na naš YouTube kanal. Do tada vidimo se. Ćao!